Binyaning meging desisyon ning Angeles City Regional Trial Court king kaso ning American sex offender ay David Timothy Deakin. May 26 anyang pepalwal ng Judge Ireneo Pangilinan Jr. ing desisyon, digil keng large-scale qualified trafficking in persons case kapamilataning video conferencing. Uli niti, may parusan niyang life imprisonment at pamamayaran niyang 2 milyon pesos si Deakin, akasalunsungang makasukol king Pampanga Provincial Jail. Aparte pa kanini, dapat nala naman bayaran ng tsa 500,000 pesos para moral damages at tsa 100,000 pesos para exemplary damages ren kayang abiktima. Basikin pa siya ng International Justice Mission, meto nga grupong tinutok king kaso at sinap karang biktima. Idikining peka mo munang foreigner ame convict keng trafficking offenses via online proceedings. Madagol na kano pa salamat, uling ikwadar ang biktima ng ustisyang maski pangining panahon ning pandemya. Nga na ning Anti-Human Trafficking Division ng National Bureau of Investigation, magsilbi sana kanong babalay ni karang online sexual exploitation of children o OSEC criminals, uling ela kanutok nang hanggat elangan misusukol deni. 20 ning Abril Banuan 2017 anyang dekpanday dikin king kayang upang baleking Ciudad Angeles. Miyayaliwang hard drive sa maglaman child sexual exploitation materials, sex toys at drug paraphernalia ing ikwaking kayang pibandyan. Basiking impormasyon na menibat keng US Federal Bureau of Investigation, momolestyano ning Amerikano ring anak ka Pilipino. Re-record na yung karumal dumalagawa at pamisali niya ka rin kayang customer online. Lizen Morten, CLTV News.